kuko muri karande zo kwa Abrahamu habagamo kugira abagore beza, kwa sababu kwa ukoo wa Abrahamu kulikuwa na wake wazuri. Agira muri we. Amen. Amen. Tujye kuganira ijambo ritoya. Tutazungumza kuhusu neno fupi tu. Turasoma igitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro. Tutasoma kitabu cha Mwanzo. Itangiriro. Kitabu cha Mwanzo. Turasoma mu gice cyaho cya 20. Tutasoma mlango wake wa 20. Ariko ndi ku ijambo rivuga ngo ntago Imana yabura kugirira neza abantu bayo. Lakini yako katika kichwa cha neno kinasema Mungu hawezi kosa kutendea mema watu wake. Haleluya. Amen, amen. Ntabwo Imana yabura kugirira neza abantu bayo. Mungu hawezi kosa kutendea mema watu wake. Hari umuririmbyi umwe waririmbye, kuna mwimbaji mmoja aliimba, aravuga ngo twarakuyobotse, akasema Bwana tumekufuata, ntabwo wabura kutugenza. Huwezi kosa la kutufanyia. Natwe Imana yacu twarayiyobotse, na sisi Mungu wetu tumemfuata, ntabwo yabura ukitugenza. Hawezi kosa la kutufanyia. Haleluya. Amen. Gice cya 20 ni mlango wa 20 mu gitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro. Ni kitabu kinaitwa Mwanzo. Turasoma duhere ku murongo wa 11. Tutaanzia mstari wake wa 11. Aravuga ngo, inasema kwamba Abrahamu aramusubiza ati, Ibrahimu akamjibu, nuko nibwiraga ntashidikanya yuko aha hantu nta kubaha Imana guhari. Yeye alijiambia bila mashaka kuwa hakuna mahali kuheshimu Mungu mahali hapa. Kandi nanjye narinzi ko bazanyica, na yeye alijua kuwa atauawa, bamora umugore wanjye, wakamuua kwa ajili ya mke wake. Erega ni mushiki wanjye, ni dada yangu, ni mwene data, ni ndugu yangu, ariko si mwene mama, lakini si wa kwao na mama. Naramurongoye, na ni kweli nimemuoa. Kandi ubwo Imana yankuraga mu nzu ya data ikanzerereza, na vile Mungu alivyonitoa katika nyumba ya baba na kunipeleka mahali pengine, naramubwiye nti, alimwambia kwamba iyo niyo neza uzajya ungirira, huyo ndio wema utakuwa ukinitendea. Tuzajya tugera hose, mahali popote tutafika, uvuga yuko ndi musaza wawe, wewe useme kuwa mimi ni kaka yako. Abimeleki azana intama n'inka n'abagaragu n'abaja. Abimeleki kaleta kondoo na wafanyakazi, abiha Abrahamu, akampea Ibrahimu, amusubiza na Sara umugore we, akamrudisha mke wake Sara. Abimeleki aramubwira ati, Abimeleki akamwambia, igihugu cyanjye kiri imbere yawe, nchi yangu iko machoni pako, utura aho uzashaka hose, ukae mahali pote unataka. Abibwira na Sara ati, akamwambia hata Sara, dore mpaye musaza wawe ibice by'ifeza 1000, nimepea kaka yako vipande 1000 ya fedha. Ibyo bizabi byo gukinga mu maso yabo muri kumwe bose, hiyo ndiyo itafanya ifunike wale wote mliokuwa nao. Ukuyeho umugayo imbere ya bose, nimekuondolea aibu mbele ya wote. Abrahamu asaba Imana, Abrahamu akamwomba Mungu. Abimeleki ikiza Abimeleki n'umugore we, Abimeleki akaokolewa na mke wake n'abaja be na wafanyakazi wake, barabyara wakazaa. Kuko Uwiteka yari yazibye inda zabo mu rugo rwa Abimeleki bose, kwa sababu Mungu alikuwa alifunga tumbo zao wa nyumba ya Abimeleki wote, abahora Sara umugore wa Abrahamu, kwa sababu ya Sara mke wa Abrahamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Igihe Abrahamu we n'umugore we bari bamaze guhungira mu kindi gihugu bw'inzara yateraga, wakati kulikuwa wakati wa jangwa ya njaa walipokimbilia nchi nyingine, ariko bagezeyo, walipofika huko, kuko muri karande zo kwa Abrahamu habagamo kugira abagore beza, kwa sababu kwa ukoo wa Abrahamu kulikuwa na wake wazuri, agira muri we gushidikanya, aravuga ngo ibyo ari byo byose umugore wanjye umwami azamutwara. Akawa na mashaka, akasema vyovyote vile mfalme atachukua mke wangu. Tekereza ko umugore we bazamutwara, alipofikiria kuwa mke wake watamchukua, yigira inama mu mutima we, akawa na shauri ndani ya moyo wake, aravuga ngo dore ngeze muri iki gihugu cy'abanyamahanga, akasema nimefika kwa nchi ya mataifa, kandi bari bahunze inzara, na walikuwa wamekimbia njaa.
aravuga ngo ahangaha nimvuga yuko uyu mugore ari uwanjye bazanyica bamutware. Akasema nikisema huyu ni mke wangu wataniua na wamchukue. Yigira inama yo kuvuga ko ari mushiki we. Akajishauri akasema kuwa ni dada yake. Nyuma yo kuvuga ko ari mushiki we, baada ya kusema ni dada yake, umwami yaramubonye, mfalme alimuona, atuma abagaragu amutumaho uwo mugore aramutwara kuko byari ihame. Alimuitisha na akamchukua huyo mke kwa sababu ilikuwa ni lazima. Usibye no muri icyo gihugu cy'Igerari, kuacha hata hiyo nchi ya Gerari, iwacu mu gihugu cy'u Rwanda, kwao katika nchi ya Rwanda, mbere ku gihe cy'abami, wakati wa wafalme, iyo wagura umuturage usanzwe ariko ufite umugore mwiza, ukiwa raia kawaida na mke wako ni mzuri, iyo umwami yabaga agenda muri icyo gice, kama mfalme anatembea kwa hiyo area, abo bagore beza yarabatwaraga. hao wake wazuri alikuwa akiwachukua, kandi ntibongeraga kwitwa abagabo babo, tena hawakuitwa tena waume zao. iyo yahagurukaga agiye ahandi, aliposimama kienda mahali pengine, ubundi yahasigaga abarinzi bo kurinda wa mugore, alikuwa analeta walinzi wa kulinda huyo mke. ntago yabaga yongeye kuba nyirawe nyirize, hata kuwa tena mwenye jina. niko Aburahamu byamugendekeye yagezeyo, na Abrahamu ilikuwa hivyo alipofika huko, na umwami umugore yaramujyanye, na yeye mke wake alichukuliwa na mfalme. ariko umwami amujyana, wakati mfalme alimchukua, ntabwo yarazi ko ari umugore we, hakujua kuwa ni mke wake, kuko Aburahamu yari yavuze yuko ari mushiki we. Abrahamu alisema ni dada yake, ariko yatinyaga urupfu, lakini alikuwa anaogopa kifo. baramujyana, wakamchukua. aho icyo nari kubabwira kuvuga ngo Imana ntiyabura uko igira abantu bayo, kile nilikuwa nikisema Mungu hawezi kosa kitu ya kufanyia watu wake. amaze kumugezayo, alipomfikisha, ngo nijoro, usiku, malaika w'Imana aramusanga, malaika wa Bwana akamkujia, asanga umwami udasenga, akapata ni mfalme siyeomba, pagani, alikuwa hajaokoka, amuhuriza mu nzozi, akamfuata kwa ndoto, amumenyesha ko ari umugore w'abandi atagomba kumukora, akamwambia huyo ni mke wa wenyewe asimugusa. Haleluya, haleluya. ikunginga ivuga ngo Imana ntabwo yabura uko igenza abantu bayo, nasema kuwa Mungu hawezi kosa kitu ya kufanyia watu wake. Aburahamu nta byiringiro yari afite, huyo hakukuwa na matumaini yoyote, cyane ko atari yamenyesheje yuko yari umugore we, hakuwa ametambulisha kuwa ni mke wake. Abimeleki nta kosa yari afite, Abimeleki hakuwa na makosa, kuko yari abyemerewe, kwa sababu alikuwa amekubalika kwa hilo, ilikuwa ni lazima umwami, alikuwa ni mfalme, yarongoraga uwashatse, lazima angeoa yule anataka, nawe yari amufiteho uburenganzira, na yeye alikuwa lazima mchukue. ariko Imana itagibura uko igenza abantu bayo, lakini Mungu asiye kosa la kufanyia watu wake. Haleluya, haleluya. igera kuri uwo mwami, akafika kwa mfalme huyo, iramumenyesha nijoro, iramubwira ngo udakora kuri uwo mugore, akamwambia usiku usiguse huyo mke wa Aburahamu, huyo mke ni wa Abrahamu. Haleluya, haleluya, haleluya. aho yarari, mahali alikuwa, ahinda umushyitsi, akatetemeka, agira ubwoba, akawa na woga, amenya ko wari umugore w'abandi, akajua huyo ni mke wa wenyewe. uracyatumiza abagaragu, asubuhi akaita wafanyakazi wake na wafanyakazi wote, ngo nimwigire hino, akawaambia karibieni, afata wa mugore, akachukua yule mwanamke, ahamagara Aburahamu, kamuita Abrahamu, amwambia kubera iki wankoresheje ibi, wari ugiye kunkoresha ibidakorwa, kamwambia kwa nini umetaka nifanye makosa, cyari gitumye unteranya n'Imana, kwa nini umetaka kunichonganisha na Mungu? avugisha ukuri, aravuga ati njye nuko nari mfite ubwoba, akamwambia ukweli, akasema nilikuwa nasikia woga, natekerezaga yuko nimbivuga, nilijua nikisema ko Sara ari umugore wanjye muzanyica, kuwa Sara ni mke wangu mtaniua, niyo mpamvu ntabivuze, ndio sababu sikuongea, kandi bari kumwica koko, na kweli wangemuua. haleluya, amena, haleluya. Igitangaje, kitu cha ajabu, aho hantu bari barahungiye kubera inzara, mahali walikuwa wamekimbilia sababu ya njaa, birumvikana bari mu buhungiro, walikaa katika walikuwa wamekimbia, ibyo kurya n'ibyo kunywa byari bibagoye kubibona, chakula na kinywaji ilikuwa ngumu, ariko Imana kuko igira inzira zirenga igihumbi, kwa sababu Mungu ana njia zaidi ya 1000, aho nahira abacisha ngo barya banywe babeho neza, kuna mahali anawapitisha wanakula vizuri na wanakunywa vizuri. Turi gusoma mahali tumesoma inkuru zivuga yuko, habari zinasema kwamba umwami ntabwo yamuhereje umugore we gusa ngo nibagende, mfalme akumpea mke wake na waweze kwenda, ahubwo ngo yafashe inka
alichukua ng'ombe, afata intama, akachukua kondoo, afata amafaranga, akachukua pesa, arangije afata n'abagaragu n'abaja ahereza Aburahamu, akachukua wafanyakazi akampea, amuhereza ngo n'ibyo ari bugende, agahereza abo bamaze iminsi babana abandi ku ruhande nabo babone ibyo kurya n'ibyo kunywa. akasema yarabatekereye, alimfungia hata vitu angepea majirani. Haleluya, haleluya. kuko Imana yacu ni nziza, kwa sababu Mungu wetu ni mwema, itureberera twebwe aho tutari. Mungu anaangalia mahali sisi tusipokuwa. hari n'ibyo tuba tubuze uko tugenza, kuna vile tunakosewa cha kufanya, mwene wacu turi bubwire, hatuna ndugu yetu wa kuambia, tudafite inshuti turi bubwire, hatuna marafiki wa kuambia, data twese najya buruka bigenza, lakini baba yetu akosewe na lolote. yakiranje utavuze, anaweza kufanya bila wewe kuongea. Abrahamu niyosobanuye ati nimumujyane n'umugore wanjye. Abrahamu hakujieleza, akasema huyu ni mke wangu. ariko umwami Imana isanga uwo mwami, lakini Mungu akamkuta huyo mfalme, bamusubiza umugore we, wakamrudishia mke wake. kumusubiza umugore we, walipomrudishia mke wake, amusubiza wenyine, hakurudisha peke yake tu, amusubiza n'intama, kampea na kondoo, amusubiza n'inka, kampea na ng'ombe, amusubiza n'amafaranga, kampea na pesa, amuha n'ibintu ngo byo kugenda ngaho abo byo gukinga abo bamaze iminsi bari kumwe abari iruhande rwe, akampea hata vitu za majirani walikuwa karibu naye. Haleluya, 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 haleluya. Imana itaburuka igenza abantu bayo, ni Mungu hawezi kosa kitu ya kufanya. ijambo rivuga ko mu rugo kwa Abimeleki, ni neno linasema kwa nyumba ya Abimeleki, ngo Imana yari yarazibyinda ibyara, Mungu alikuwa amefunga uzao, urwo rugo watu wote wa nyumba hii, abo nabo babyungukiramo, na wenyewe wakapata faida. ngo Imana izibura inda zabo zibyara barabyara, Mungu akafungua tumbo zao. Haleluya, haleluya. kuko umupagani nawe yumviye Imana, kwa sababu hata yule asiyeokoka amemtii Mungu. hari abapagani batumvira Imana, kuna watu wasiookoka na hawamtii Mungu, ariko ijwi ry'Imana ribagezeho hari igihe bumva, lakini sauti ya Mungu inapowafikia kuna kipindi wanaweza kusikia. Haleluya, 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 haleluya. kandi Imana idafite icyo yitayeho, tena Mungu hajali chochote. igaruka no muri urwo rugo, karudi kwa nyumba hiyo, atari uko Abimeleki akoze inshingano gusanga musubiza umugore we, si ya sababu amerudisha mke wake tu, ngitanga urubyaro, akapeana hata uzao. abagore babo barabyara, inda zabo zirazibuka, wake zao tumbo zao zikafunguliwa. Haleluya, haleluya, cyane haleluya, amena. ntabwo yabura ukibagenza, nimuhumure, ntabwo yabura ukibagenza, cha kufanyia watu wake. Haleluya, amen, amen. igirira neza Aburahamu, kamtendea mema Abrahamu, igirira neza nabo mu muryango wa Abimeleki, akafanyia hata mema familia ya Abimeleki.
nabwo yabura